Hello, ꓔꓬఖ Lisu times ko bi khokho bi beflango no nga mi se judi tiabang bi ngolutango nga nyunga mi dush leshe ti mapuza ti machama gflango gulnye dush de nalunduile Doshi yivati makwana ni Singapore kwenye Myanmar me gule yichubu kokos taja tiama pedo tili kokos taja tiama te nak bi Justice for Myanmar kwa bi be tiama dochama gflango Singapore kwenye pashinile te photos si tiama Myanmar me te gule yichu kwa tili kokos taja tialo bi Justice for Myanmar li nyitun sinye ko ni haman sitini da sejamunja fulalo Singapore kwenye Asian kwe zokwa dutama kwe ti kwe ngalo gulinga mi go dutanga mi Myanmar me chosi wasi yamami te zedimer matsu gule mu jukwa kokos yisne taja tialo guma pedo Myanmar me vobu gobo tabu fodu jinama nganye fodu jinama Singapore Gule yizo Emerging Towns and Cities Singapore Limited li yijatialo bi betalo Guma pedo jo timade kanama Asian zobi mukudu kwa ma kwevo set se jale kunelo bi Myanmar kwebu du zo ma khwazo Justice for Myanmar li votalo Doshi sama di makwana ni Asia tsudo de Myanmar me li NUG de mazitsu bi bama do chama gflango amula nama sahama kokwa Myanmar kwe kwa lanama jagtia so Asian kwe zo tsudo prakso kunye Myanmar kwe kwa lasun yi zo yi po ajde zinishalo bi betamate Myanmar me vli NUG de zimada bi nhama nsinyita kaflalo goka katho kwa botamana ni Asia le gwajuja hama mate shamu byanga mi zizipipi majama yizovute zile kuni shamate nye koyuma bala bi betalo Doshi sama di makwana ni California kwa Lisu kuzuso wakuhin shevuto tiamado jama gflango California kwa Lisu kuzuso wakuhin shevuto nama nidun tsinyi ko ni haman tsinyi te tigule ju wakuko Vasa ili tsa shigisi miala bela vlamla tsi vasa de shamo For no man can lay a foundation other than the one which is laid which is Jesus Christ 1 Corinthians chapter 3 verse 11 bi yiwa Facebook kwa butalo Ngawa USA kwa ikwana ni Lisu zile kosi wakotiama kuzusuna ni shima josuni Texas kwa TLCC Texas Lisu Christian Church kuzusunga mi wakuhi shena ma setutialo